Tuki. Iki cerita tinggalan di jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Pak Tuki. Masa dah sekali-kali bondo. Mun bedesek kedengkol sing ngene mah. Marsuto ini begini, mangkok melolo. Pergi Marsuto. Pada goli. Ayo, nah. Marsuto goli, moyar goli. Marsuto mangkok melolo, kita. Job siaran gitu ya. Iki cerita tinggalan di jaman kuno. Wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa tambah oso lurang gedangan kok dadi londo blakonan ngantek londo tindak kesak pajak boe Sarip dikepuki Sarip ratrimo lurang gedangan dipateni fakir miskin ojo ditiru iku
mabuk rasa. Oke, terima kasih matur sembah nuwun atas penghormatan Pak Tuki Gedawung, calon Selasa Pahing di bulan Syawal 31 Maret 2026. Tayub hiburannya. Jaipongan salajengipun. Kula aturaken dumateng pasukan perdangdutan dulu, mulai begelak tadi. Terutama kita panggil yang terhormat Cak Anwar Botang, kalau masih ada. Pak Ita Kandang Tepus, Cak Arsam Selok yang bagian dangdut, Fauzi Aldi Selok Gondang. Sebagai calon pada hari Rebu Pahing di bulan Syawal, merpati musik hiburannya Dul Pak Aril Talang, yang bagian dangdut, Asan Pak Ali Bersil, Cak Haryono Gedawung, Cak Ridwan Bedayu. Ada lah, ada Pak Agri lah, berarti kan tak ada masalah. Astagfirullahaladzim. Adalah tekur dia dah. Hilang warin. Yoja Fauzi Aldi dalemipun saking Selok Gondang sesarengan. Bapak Ita dalemipun Cak Anwar saking Botang, Cak Arsam Dul Pak Aril, Hasan Pak Ali saking Persil, Cak Haryono